Dr. Kehlelezi akunjalo ke kumakhenga amakhaya kwendawo phokufela khona lijelo lakho nikunqa phambili izwi lomzantsi FM. Wow, sibonga kakhulu phake Dr. Kehlelezi wethumana singena kamandi ngalixesha sokudla kakhulu sithi isintu sam proper ekhaya ndiyabhotisa kwindawo zonke kaphokufela khona lamazwe moya u98.0 singenile enkqubeni kakhulukazi apho sitsho khona sithi isintu sam ulobilobi ukhona pha kulacala pha uDr. Kehlelezi sinaye namhlanje apha enkqubeni into ofuna kuyenzeka yona ilula kakhulu kuba ungene pha ke YouTube ubhale Dr. Kehlelezi usubscribe ke pha ke ku YouTube channel ka Dr. Kehlelezi namhlanje ukhona ngaphakathi ezindlini zosasazo uyamfaka exaba sele engena dokotela manje konke ngombulise kakhulukazi enkqubeni egama layo isinto sam siyakwamkela dad Ndumani yadume izweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mfazone empahla inhliziyo zamadoda ayibomvu nina basethethe nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi intaba ikhala amanzi dictionary indaba idida umndeni ndiyabulisa mkhaya wami lobilobi ngiyabulisa kuba abalaleli bonke bezwi lomzantsi ngithi molweni emakhaya ndinithanda ngothando bayazi ngolantoni ku Facebook yami nyanga yodumo mzo ndiyababona abantu banibuka lapha banibona hayi ngithi bafowethu sengiphakathi kulo ukuthi ungangena asawuphakathi na kanjani ngalixesha enkqubeni egama layo ke isintu sam sibheka izinto ezithinta kakhulukazi abantu ngalixesha namhlanje soxoxa indaba enkulu kakhulu dokotela enkosi nami kundamkela enkqubeni namhlanje soke sibheka indaba enkulu kakhulu ethinta inhlahla ndiba wonke umuntu okhona ku Facebook wakho ngokalixesha wonke umuntu ophulaphula ekhaya akekho ungayidinga inhlahla kodwa kuhlale kuthethwa ngendaba yenhlahla ekuthiwa hayi yenza u1 no 2 ukuze ufumane inhlahla kuwe ke esithembele kuwe uba usixelela namhlanje inhlahla uba yintoni and futhi ihluke kanjani kumuntu onjalo nenhlahla kodwa ke into endiyitshoyo kakhulukazi abantu abakhawuleze baye phake ku YouTube channel ka Dr. Kehlelezi basubscribe khona ke amaqithiqitha khona andifuna ukuthetha kakhulu but khawuleze ubheke pha ku YouTube channel ka Dr. Kehlelezi usubscribe namhlanje enkqubeni isintu sam sibheka indaba yenhlahla dokotela qala wena uyayazi inhlahla ngicabanga ukuthi uyayibonela nawe ukuthi ayibhale inhlanhla cishe khona angazi kodwa ke cishe khona ngaphambi kokuthi simoshe isikhathi futhi umuzo omuhle kakhulu namhlanje mawuthi wena sikhuluma ngenhlanhla uma sikhuluma ngenhlanhla igama elilula it's easy to pronounce but it's very hard to prove that you do have leyo nto efana naleyo shoyo mangiphinde futhi ngiphinde lento ku easy ukulibiza but kunzima to return or to give it back to someone osuke ifuna leyo nhlanhla when we are talking about inhlanhla sikhuluma ngento umuntu makaza kuwe uexpecta to get izinto zakhe zihambe kahle more than yonke into uma sikhuluma ngenhlanhla sikhuluma ngento othi mayinika umuntu ivule izinto zakhe immediately noma ivule within 14 days ivule izinto noma mawuke wamgeza lo muntu umgeza noma kuthiwa unesichitho esinjani nebhadeli njani kodwa lo muntu mayingasebenzi umsebenzi uyawuthola noma kuthiwa maye ukuthi ibusiness lakhe liwile liyanyuka inhlanhla lesike sikhuluma ngayo lo muntu makaye casino noma lo muntu makayodlala ilotho kufanele ucace ukuthi cha kunento asuke seyenziwe esho ukuthi inhlanhla leyo nto asuke seyifake kuyena emzimbeni wakhe inhlanhla ke iseyindleleni eziningi esingayichaza ngazo uma sizinyanga mina njengenyanga noma abelaphi bendabuko bayihlanganisa ngendlela ezehlukene ukuthi lo muntu uzuphumele likhubalo kuthiwa inhlanhla kunezinto ezijulileke esifaka njengezinyanga ngokwehlukana kwazo sithi cha lento ngifuna ibe strong ungaya manje uye ka Kehlelezi uphinde uye kaMzozo uphinde uye kaChiya laba abantu bonke boyi3 banento yenhlanhla but ayifani ukwenziwa kwayo uyobona nangayo umuntu uthi cha lo muntu uyiphethe lento noma lo muntu lo akayiphethe lento Ngikuva kakhulu uyayicacisa indaba ethinta inhlahla baninzi kabantu abathi banayo inhlanhla dokotela uthola ukuthi umuntu ubona kwayena siqu sakho ba engathi akana inhlanhla kodwa uthi uphethe into eninzi ndiyathanda abantu xa bozoba lumkisa ubaqwashise ngabantu abawaka asithethi kakubi ngabantu kodwa naye umuntu ufuneke asebenzise nje icommon sense dokotela leyo nto into enhle kakhulu ubhuti oyishoyo abantu abazama ukuthi bayibuke kunaleli gama engilithanda ukuthi
kunomuntu ombonayo he's claiming or she's claiming ukuthi into enhlanhla nginayo but uyambona ukuthi inkosi yami akanayo ngisho indlu yokulala ekhaya noma mawulandela ihistory yakhe nekhaya la kubo lifile but uthi kubantu uzokwenza uthola umsebenzi lo muntu yena akasebenzi uthi uzokuvulela ibusiness kwaye yena ibusiness akanalo noma kade wayezama ukulivula kuyala kufanele siqale sibone kuwe lento uthi cha lento ikhona straight singaboni wena uhamba qala ucela bese uthweni unenhlanhla lento ake ube incwadi efundeka ivaliwe qala wena sikubona ukuthi cha lento unayo straight kunabantu dokotela abahamba abazala benenhlanhla abanenhlanhla yabo uthola ukuthi umuntu usehamba uyokwengeza inhlanhla yakhe ingabe mhlambi ku wrong na oko una inhlanhla vele ngoba kwaba uphile ungumuntu emhlabeni suke kuyinhlanhla eyo kodwa uhambe uyoyi-eda inhlanhla yakho ikhona yeah ikhona into enjalo buti sifanisa nemoto imoto mawuyithenga uyakwazi ukuyithenga imoto then bese uhamba uyoyiphimpa esikhuluma ukuthi kuyisporter uyi-add editions uyifaka amapipe uyifake in nakho mawuzala unenhlanhla yakho vele wazala wembethe but uyakwazi uhamba uyekukhethelezi njengamanje izinto zama zihambi kahle ngihamba negenge la endleleni nabo bathe uku-eda awungeke ukwazi ukuthi ungithinta then bese inyuka ngiyabenza ke lokho sifike sibathinta ubone nabathi qala wenze research ngokhethelezi uthola ukuthi ngempela lento uyayenza yini noma usuke poster nje izinto aqamba amanga mawuthola ukuthi cha uyayenza lento bese uya ke abantu umuntu angabele afika khokhela into emntwini obona ukuthi uthatha ama chance baningi o chance abantu aba chance awu la ngaphandle sinazo inyanga eziphethe lento straight sinazo inyanga othi mawuyibona umlandela na kuma social media noma ulandela ihistory yakho uzuthi cha unayo lo muntu lento le hayi ukuthi uthatha ama chance abantu abaninzi bathethe bathi umuntu omhlophe bathi ngowenhlanhla ulwazi ke siluswele sibabantu ikhona indlela engibona ngayo mhlambi njengomuntu ndizile lizofuna uncedo ukuthi nyani ke lo ngumuntu wenhlanhla noba mhlambi kufuneke ndivinte esuka kuwe emlonyeni kube yiyo ndifaka ngaphakathi ithemba lenibuyise ake ngithi umuntu uyawumotivate wena mnikazi wawo umuthi ufana nomuntu maye salesman maye kudayisela ifone noma kudayisela imoto uyayiqalasha ukuthi yazi le moto mawuyithatha igood lana le phone igood lana nomuthi wena mnikazi wawo utshela umuntu iqiniso ukuthi yabona ke ngoba kuumuthi omhlophe masithi umuthi omhlophe asazi noma inhlanhla emhlophe noma igobongo limhlophe but livula kuphi nakuphi iadvantage nedisadvantage abantu ababuza ubuhle bomuthi nobubi bawo ngoba angakunika umuntu into enhlanhla lento kanti izovula izinto for 14 days after that ilokhu idlozi lakho kunedlozi lakho elingahambisani nalomuthi that is why kubalekile mawuyothatha into oqala umuntu uqala umteste ngokuhlola qala ukuthi uyakwazi yini ukuhlola mayisehlolile wapass itest yokuqala then bese niyajumpela emthini bese ke yaqala kulungisela izinto zakho ngoba kunamadlozi ancikiselayo angafuni ukuthi umuntu athathe noma umuphi umuthi so kubalekile ke ngoba ngisho nala emthini izinto zenhlanhla kuyenze ukuthi kube yikhubalo impande kube amafutha silwanthizeni noma kube amanzi thizeni kodwa ke kusuke kunento ejulile njengoba ngisho ngithi imfihlo yaziwa umnikazi womuthi njengoba nami nginezami imfihlo engizazi ukuthi le manginike lo muntu lo showcase uzobuya zongibonga showcase lokhu uzoyenza ukuthi proprietor lakhe ngaphambili izilo mzansi ngelixesha hlala dokotela Dr. Khethelezi YouTube channel ungangena nje kungabazi ungene ku YouTube channel ubhale uthi Dr. Khethelezi ube uya subscribe khona pha amaqeqethi ndwabekile ke umphulaphula lapho ngasekhaya kanti dokotela manje bakhumbuza ku Facebook ngoba bakhona bamamele ngoku but abangazi ku Facebook wabizwa ngabani cela sibakhumbuze nabo bezojoina abakhona ku Facebook wami ngibizwa ngonyanga yodumo mzongi live njengamanje ngoba sikhuluma abanye abaningi bazodideka baye lapha ku Siyaviva TV Siyaviva TV akasekho angisatholakala nje entweni ebhalwe Siyaviva la uzongithola khona uzongithola la ubhale Dr. Khethelezi yonke into izohamba ngegama ngoba bake bayiheka kakhulu le ka Siyaviva so uningi ubugebengu obenzakalile so abantu mabangithole nje ngegama lami abalaziyo Dr. Khethelezi ku YouTube uyasubscribe noma ku Instagram uyaya uthi Dr. Khethelezi noma ku Twitter uyaya Dr. Khethelezi isikhathi esiningi ngizongibona ngihlale ngi-live ngifuna ukwenza into abantu bangibona ungabona une channel ungamboni uKhethelezi akuyona yami leyo kunjalo ke mphulaphula ekhaya ngelixesha mhlawumbe sangokujoyina sekwamkela enqubeni dokotela ake ngithi indaba enkulu indaba endiyivileyo ithethwa ngapha nangapha sibona
kuma social networks thethwa ngawo Dr Khehlelezi ikhemisi yodumo ubukhazikhazi akebulunge iphela inqubo singagqithanga khona apho dokotela. Ikhemisi khona budi ise number 407 phakathi enkabeni yeTheku laphana ku Anton Lembethe noma ngithi ku Smith Street laphana ikhona lapho kutholakala khona ikhemisi ka Dr Khehlelezi fashionable chemistry. Mawufuna ipage la khona ufuna ungena ubone ukuthi kwenzakalani iya ku Dr Khehlelezi Traditional Pharmacy. Dr Khehlelezi Traditional Pharmacy ipage la khona wonke ama products akhona yonke imibuzo mawufuna ukuyibuza uzoyithola khona laphana ikhona laphana e-shop number 1B laphana nje phansi ziningi izinto ezikhona ila engithe mina ngikhompyutha nabelungu why abelungu fanele bathatha isintu sethu basicekele phansi thina sihlale njalo siphansi and into engizoyisho baleke kakhulu. Thank you so much kubantu bakithi abamnyama abafika bazosupporta ibusiness noma bazosupporta ikhemisi bayeza abantu ngobuningi and thank you so much uNkulunkulu ababusise every day ntambama mangilala ngabo 9 ngihamba ngiyothandaza umthandazo wami ngisuke ngwenze ekhemisi ngisuke ngwenzela ukuthi umuntu ongene kuleya khemisi noma engathenganga but ungena kwakhe kube nesibusiso aphuma naso athi ngangena kuleya khemisi kunesibusiso engasithola abavukeke kusasa abanenhlanhla bayongithola baye khona ekhemisi shop number 1B Salmon Grove ku Anton Lembethe elaphana opposite Shoprite bazobona bafike bangena bayothola ama security adlela uthula lapha bayobona nje ibhodi libhale Dr Khehlelezi Pharmacy baye khona bayothola khona kunjalo mphulaphula hlelo khaya lethu umthwesi ulobele ubuyalobisa kwa curator kwelexala khona dokotela Dr Khehlelezi indumandumani ngalixetsha ndikhumbuze futhi ndikhumbuza njalo nje indaba YouTube channel kuhle kakhulu ba nabasosekhaya noma sokwephi indawo ungene nje uzibonele zonke izinto ezithinta udokotela ezizokwazi bazitshintshe kakhulukazi eyakho impilo. Dokotela ukwathi singena sixoxa nexesha singalibali 10 to 8 sibheke pha kwinsimbi eyesibhozo ukwathi singena dokotela wathinta indaba enkulu ukuthi i-test yokuqala umuntu ufuneka akuhlolele then xa phase lo test uyabona bathini ayikhona lapho siyakhona. Dokotela nawe udume kakhulu ngokuthi abantu uyakwazi ukubabonela uba yintoni ingxaki zabo before phamba ungene kwizinto zomnikazi onomuntu. Ngikwenza impela lokho baningi abasebenza uKhehlelezi ebhutilo ayibaningi kakhulu kodwa ke ngiyohlala ngisho i-dictionary yodwa. Okay, iyodwa i-dictionary indaba ethi umndeni yodwa ngqo ngeke noma ungayapi ngingedwa ngeke futhi leyo nto ngisho kuthiwa umuntu uthatha ama chance uzama ukuhlola umuntu osekhaya uyeza umuntu osekhaya uthi cha lo muntu uthatha ama chance dictionary uhlali yodwa nje straight wonke umuntu ongilalela ongibukayo uyazi futhi ukuthi uKhehlelezi mayisefika la ngithinta khona ngesami isandla kuyalunga umuntu oza kumina othi impela zivalekile izinto kuyalunga umuntu ohlolelwe yimina ngingakamlaphi ukumhlolela nje emsakazweni kunento enyakazayo kunento elungayo ngithi mangihlolela lo ekhaya lo sukelalela uyezwa na iya connecta lento but uthatha ama chance awe yezwa na ukuthi ayibandela lento. Ndikuvuka kakhulu singalibali ukuthi umphulaphula into bana ke ezinye zezinto ezibalekile empilweni yakho ba ungazilibali kuba udownload i-app yezwi lomzansi ukwazi uba ezinye zazo ezintetho zika dokotela uzifumane khona nama podcast. Xa udownload i-app wenzani ungena ku Google Play Store ubhale izwi 98 FM xa wenze njalo ke uyakwazi ukuthi uzitholele intetho ezifana nezi zanamhlanje. Dokotela ngemvume yakho khona niphe ithuba mhlambi sibambe noma bababini esike sibanike mhlambi ithuba loba ke ubahlolela andazi dokotela noma sendihambe ecaleni na hayi abeze ba. Alright, inqubo igama layo ngaqala sithola kakhulu sithi isintu sami channel YouTube Dr Khehlelezi ngongaxetsha ubese uyasubscribe kuninzi ozothi ukufunde khonapho enqubeni masikubulise sikwamkele molweni ekhaya. Kunjani baba? Sikhona Nkosi yamakhonto kunjani kolokuqala? Ngisempumalanga mina eMelo ngicela umkhulu angihlolele. Baba uma uloku ungena la ithi inkulumo yasezulwini angikukhulekele kakhulu njengomuntu engaze qala ngibamba izinto zakhe kube sengathi ngehla nawe ngize ngiyofika entweni engathi kodwa qobo isitho sakho sangasese wathi umoya engcele uma uloku ungena ukhuluma nami kukhona into ebulala into engathi isidoda noma ebulala kodwa isitho sakho sangasese wathi umoya vele wena baba bebefuna ukukubulala bese ngathi inzalo iyaphela wathi umoya engcele babuke wazama wena samnta ngathi uzama ukuvula into engathi kodwa nawe ufuna ukuvula into engathi libusiness ufuna ukuyimela wathi umoya engcele umuzwa kini uyafa baba mawusathi usekhona yathi inkulumo asilandele kakhulu sibe singathi sifuna abantwana obazalakho wathi
umoya ikhona into umadida engidide sibongweni mawusathi na usekhona lathi ikhwezi awulali kahle wena baba kukhona ukugula okukubamba kube sengathi kunento enyuka ibisizoma esifubeni sakho yathi inkulumo yasesifuna silandele kakhulu lento thina singayeki khuluma nami baba ngizwe kunjalo mkhulu akulungi vele ngithene i-truck Nanso-ke. Baba, that is why ngithi wena kunento libhizinisi emayo uma uloku ungena ukhuluma nami wathi umoya izinto zakho ziyafa manje one by one wathi umoya ukhona umuntu baba wakuhambela enyangeni wena wamboleka imali uma sekufanele umuntu abuyise imali yakho kukhona into aboyesengathi uyabaleka nayo yathi inkulumo yasesifuna silamula udaba oluthinta umuntu yathi inkulumo namanje asiyikhulekisele nto ngoba ushaya umuthi wena uke wathi umoya ongcela sihambe sesiyofika endaweni yaseMiddelburg angazi na yofunani kule ndawo kodwa kunomuntu ofanele bese ngathi nyamfuno wakasikhosana bese ngathi ngilala hlala phansi kunodaba esilixoxa yathi inkulumo yasezinto zakho uyiboshiwe manje khuluma ngizwe kunjalo mkhulu kusho ukuthi umuntu ongibophile nguye loyo hey baba hey siyoyikhuluma eceleni baba sikuthi sengisuke ngenza iphutha ngabiza isibongo somuntu ngiyaxolisa uthatha inamba yami esayidini angisho lutho angazi no ngizofika esigodlweni mkhulu kodwa ngisempumalanga amen izayithatha inamba yami baba ngizayishiya egcineni ngiyabonga mkhulu thank you Okay, isikole sithatha omnye futhi wakhona enqubeni siyakubulisa moleka. Yebo so. Yes ma kunjani? Sikhona ma umkhulu wavela ukhulume na. Anga? Khuluma ma. Thetha umkhulu phulaphule. Yebo. Siswami uthi umoya ongcela sikukhulekise. Mangiloke ngikhuluma nawe. Kuthiwa mina ngihambe ngiyofuna ingubo yakho komalume akho wena sisuzale wembethe. Yangidida lento mangiloke nawe lokungena. Kwadilika iveil emhlophe ngathi mina le veil edilika wathi umoya. Siswami izinto zakho ayihambi kahle ngoba kukhona umuntu osazohamba kufaka enkingeni. Kube sengathi namanje uyathengwa wena kube sengathi kuthiwa thatha imali engaka iya komunye umuntu bese ngathi namanje ufika ushaya ngomthi wathi umoya siswami mangiloke ngikhuluma nawe awulali kahle ngisho nasebusuku kube sengathi khona into ophuphulele nayo yathi inkulumo yasezwini ikhona lenhlambuluko esenhlizweni yakho njengomntwana ngathi uyintandane kube sengathi khona lento engafuna ukudlula uyibona ngathi uyabandlulula emndenini wathi umoya kunalento efuna ube sengathi yakhethe ebantwini ungahlala wedwa wathi umoya silandele kube sengathi sifuna unyaka ka2017 ngathi mina nini wathi umkhulu bekumhla ka9 kuJuly ngathi inkosi yami kwenze njani wathi umoya kukhona into engathi irogwe noma kukhona into engathi ingubo ehamba yaduka ngathi mina inkosi yami ngangikuphi la kwathi umoya kwasetshenzwa into engathi insila yakho sisi njengomuntu ongathi ungaqubuka umzimba wonke ngoba unesichitho esikwena bese ngathi ujikelwa abantu wathi umoya izinto zakho zibophekile manje angazi noma uyangizwa yini Yebo ngiyakuzwa. hayi sesiyothatha inamba yami egcineni All right. Uthatha number iqhubeleni inkosazana. Enqubeni moleka. Yebo sawubona njani? Sikhona ma kunjani? Siyaphila ukhuluma noThobekile Asuma sacela umkhulu angibhekele. lalela mama uyazi uthi umoya ongcele mawungena nawe ngikhuluma nawe kunento edilika bese ngathi isusa umsindo ngathi mina yini wathi umoya ongcele kunento sisi ezawusuke umsindo isuke ngengane encane njengomuntu engathi ungafika ukhuza ingane wathi umoya ongcele kwakufanele ukuthi lo msindo ngabe usuke wakubamba ukhuza ingane ngathi uyakhuza nawe uyayala kube sengathi kunomuntu ofika nokukhuluma wathi umoya ongcele kunenkulumo sisekulandelayo njengomuntu engathi wena vele nekhaya kini akuboshanga izinto kuwe kuphela kunomuntu owaganga wazofika entweni engathi isemphepheni qeda wasehlabanisa nesihlabathi samathuna uma ngiloke ngikhuluma nawe sisi kunemali okakufanele kulahlekele esandleni ewu200 kodwa le mali mayilahleka kwakufanele kube u100 nabo 50 ababili wathi umoya kunento eyathathwa kuwena yaze yangathi yowela ezandleni zomuntu ongathi uyisangoma yangathi yasetshenzwa ngoba njengamanje uvaliwe imali straight wathi umoya ngisho na kwi-relationship kunento efika kube sengathi iyaphika kube sengathi ungaxabana nanomuntu othandana naye kube sengathi ugcina usala usingile yathi inkulumo siyilandele lento thina singayeki khuluma ngizwe Ngiyakuzwa mkhulu uyakubonje lokwengxabano ngikuthezi kwakho kwimanje
yabo nje ngisenkonzweni izolo bengizokhulekela bona ingane yami encane only 11 years kodwa nje ivetane yasukelwa umuntu omdala. That is why sisilalela uzwe sisi. That is why ngithi kuwena kunomsindo ozosuka ngengane encane. Uma uthinda lengane vele kufanele kusuke lo msindo ngoba lento yakhiwe sisi iluzungu kodwa ake sikhulekise sisi masizokhulekisa sithola amanzi empophoma lawa abangumsindo bese ngathi lamanzi mawuzowakha ufike yawanikelela akhiwe umntwana omncane bese ngathi uyawakha lamanzi uwagcalisa esigubhini ebese uza nawo kimi khona into engizakushintshela yona sisi ngingafakanga muthi nje straight bese ngathi ngiyakushintshela lento kunento ezawuthi danke enkosini sisi wami. Ngiyabonga mkhulu ngingafika nini? Fika noma inini sisi wami kodwa kunosizo oluzokubamba einsukwini. Yazi ngizwe inyembezi sisi ngoba vele kunenyembezi okwakufanele uyikhale wena. Ngesonto elidluli ngolwesibili kwakufanele ukhale. Kube sengathi kunento evuka ithinta abazali bakho ugcina ukhala ulala ukhala. Nkosi yami. Jesus. Mkhulu ngiyakuzwa. Nkosi yami. Alright ke ma okay sikhole phambili sithathe omnye futhi umhlalo siva mhlambi ingabe uthini iqhubeni sekubulisa molokha Yebo sawubona. baba kunjani Yebo. Umngadi wamashu. Ngicela ubaba ngithini. Yazi baba umngadi. Uma usangena lana ithimbulo yasezwini angifune into eyintambe elihlaza ukhaleni lakho bese ngathi kunomuntu okwakubaluleke kuyena umthandazi. Afika athi faka intambo elihlaza noma athi faka intambo ebomvu kuno enokumhlophe ngathi mina kwakwenzakalani yadinga ube yasesibini ikhona into eyifuna ukucushwa kuwe iboshwe kube sengathi ucushwa ngomuntu wesifazane ngoba mangiloke ngikhuluma nawe baba kukhona into evuka njengomuntu engathi wena uzama ukwakha umuzi kababa wakho kodwa wakheki lo muzi wathi moya ngizucule ikweletini kakhulu lathi cause lasesibini baba kukhona abantu akade kufanele bakufonele bese ngathi nibamba meeting nihlala phansi nigcina nidiscussa into ngathi umsebenzi bese ngathi umsebenzi obungagadiswa wena ubese ngathi namanje unikwa wona wathi moya kukhona lendlozi elifike lichitha izinto mase kufanele izinto zenzeke kuwe wathi moya yazi baba bangiloke ngikhuluma nawe mina ngibangihlushwa into ngathi insila yaseinyaweni ngoba lezi inyawo zakho zazoshintsha kubese ngathi inyawo eyifuna ukuvuvukala wathi moya ngani kunento ayiqiswa phansi wena wathi moya ngani bese yayikhulekela lento ngoba ngisho nomsamo wakini kuphethe amanzi amnyama mawusathi wena usekhona khuluma ngizwe Station. Kunjalo. Yabona inyawo lisengami indawo eziningi akwenze kunyawo andapheki. Baba ngoba ngisho ngithi lenyawo manje kunenkinga okufanele sithi into ethinta lezi inyawo zakho ngoba mangikhuluma nawe ngizwe inyawo zami ifasa kodwa uzame baba ukufika ngesonto ngizokukhulekela mahala nje. Yebo. Thank you. Alright ngqubene igama layo sishokla khulu sithi isintu Simon Echalomon Echalutshaba dokotela ngoba ndiyabona isizwe noko siyasalidinga uncedo qanto nje lixetsha kodwa kuvekezayo dokotela ndiyathemba noko uyokwazi ba usibanike noko ithuba elaneleyo nabantu bakwazi baba bezive ingxaki zabo. Hayi baba ake ngisho ngithi abantu ngo 7:30 next week ikhona la same time same place ngiyobe ngikhona kodwa ngizoshiya lesigqoko sikamkhulu ngoba namhlanje ngize nathi isigqoko ngoba kukhona bento bengifuna ukukhuluma lento enikhuluma kabi manje sakhuluma futhi nawe umuntu ade kufanele phone manje ozawushonelwa ekhaya kubo futhi manje kuyalilwa kodwa manje next week ngicela ukuthi manje lobi singabe sakhuluma kakhulu sihlale emhlolweni nje straight abantu bangakhohlwa nokuya laphana ku YouTube channel bathi Dr Khethelezi bayoyithola zonke lezi inkulumo esikhulumayo futhi ongabelivanga ngesonto siyobe sine service enkulu sithi prophetic hour prophetic service siyobe sinabo ngesonto wonke umuntu akatheleke emahlabathini azobamba indawo yakhe siyobe sinayo kodwa qobo usibuno ethi ewe Getsemani siyobe sinabo babo osigwili bazobe khona nabo thina zungu bazobe khona bahlale bekhona ke abantu bafike nasekhemisi umuntu onenhlanhla owethe wafika wangifica athi Khethelezi othi mawuze ekhemisi kaKhethelezi ithipe nginika yona ofika uphethe isigubhu sakho zamanzi esincane nje 500 ml othi mangifika uvela uthi nanga ngibusisele wona noma uzowathenga akhona ziningi into engingazisho laphana eziningi ezikhona ekhemisi kodwa abantu abafike ngizobashiyela ngisho inamba yasekhemisi bafone masudukile fona nje nansi inamba engizokushiyela yona ufonele ekhemisi ubuze uthi hayibo naku sengiduka kanti le khemisi lingakuphi libusisiwe ke le khemisi ngilibusisile ama product wakhona ngwabusise kakhulu abantu ke abalike ipage lase elokuzeni ekhemisi laphana ipage lithi Dr Khethelezi Traditional Pharmacy ikhona laphana ku Facebook noma bafonele le number ithi yona 031
321 321 5589 5589 ithe 031 031 321 321 5589 5589 lapha ke ngizobanika abafuna ukuzohlola abenza ama appointment wabo lapha inamba yakhe se office mabefuna ukwenza ama appointment ithi 032 032 948 948 6017 60147 032 032 948 948 6017 6017 noma i-cellphone ithi 067 067 139 139 64 64 86 86 067 067 139 139 64 64 86 86 noma abafuna uSlay Queen futhi abathinte uBhubesi ku 072 072 1234 1234 976 976 impela laphana ngikhona na ku WhatsApp yami ethi 063 063 051 051 7641 7641 nikhumbule njalo ukuthi ebusuku ngo12 angisatholakali ngitholakala kuphela ngalesikhathi ngoba ubuthongo buyangishaya ebusuku so abantu bangalala ebusuku cha hayi bafowethu ubuthongo buyangishaya otherwise bayazi abangani bami abaningi ukuthi siyohlangana phi siyohlangana khona laphana nginithanda ngothando lika love same time same place na ku Dr. Khehlelezi YouTube channel ila sengitholakala khona nginithanda ngothando lika love nibe kahle.